ke hai CEM tuliran han KASC dithulke rata constituency phanta 10 crores mini stadium panongpon lason si Dwar Bagori constituency phanta panong pipon lo pen local MAC forest development board chairman Chilangdun Vera joini si labangso mini stadium patang daprangno lason si Prini Phai trainer cap army ingkoi ratrok nong Dwar Bagori constituency MSC ang tangpi daithor mini stadium pathua klamano mini Dwar Bagori MSC cup knockout men football championship pati ang dun kitipon labangso along akehai Richard Tobi forest development board chairman Ali Hisar po aman pen sitonggun akehai Pengpinga H Rengma chairman sports and youth welfare KAC Dipu Chukpangjang Aluhi Daniel Terang GS Dwar Bagori BJP Mondol Committee Rong Asaratum online secretary sitonggun pen RDP dunten isamjin pen sipachun ponlo bangso Dwar Bagori MSC cup knockout men football championship atel pon laki daithor langklangwo Sports Association DLSA Committee at Pensi Chipaki Pipon President Moses Langni Secretary Amoron Terang Members at Pensi Pachun Ponlo Putabil Talong Bangso Dwar Bagori MSC Cup Knockout Men Football Championship Chipati ang Don Kitipon Laki Balipathar Sports Association BSA Pen Wumulangso Sport Association Pen Chipati Pon Balipathar Sports Association 5 goals pen ki Wumulangso Sports Association 1 goals Balipathar Tumhai Pon Detlo First prize money 30,000 cup Second prize 15,000 cup Winner Balipathar Tum Apan local MSC Richard Pop Biahun Pensi Nong E Pajer Pon Penki Wumulangso SA Runners Pengpinga H Rengma Chairman Sports and Youth Welfare Board Chairman Ahin Pensi Nong E Pajer Pon La Penki Kicheng Pen Pathu Kiseng Atwa Pan Nong E Jacob Jersey Number 2 Balipathar Best Player Goal Keeper Jersey Number 1 Rahul England Balipathar Highest Score Jersey Number 10 Sarhon Terang Romongwe FC Best Player Jersey Number 10 Yiben Terang Balipathar India Anthem Lun Pon Pensi Khela Pon Mesen Pensi Pachun Pon Longno Rongjang Phong Pen Rubison Timung Inglong Kiri Aberta Hello sir ini ke naik untuk sekolah lagi ke lagi Balipathar Sport Edition namanya goal kan sir lagi 5-1 5-1 di anpar ke non jitulah bangso ke pathua hin Karbianglong owe kimi tum lokacali pen anpar da jitu ke pathua hin kan kacing thur pen ke paprang pon si kimi mala bangso puthar nali thani ma lokacali pen anpar da ke pathua hin ta owe kimi tum karbiak khai tum tame paprang nun thagi phanang le sia comment pi ma lo kapohi ating si football kami non bangke kapohi tu nating dong si mesan lo pande coaching school masih non ke dotang lo football ta non ke bahira dong si long lo patang te mesan player klang lo pande itung kapohi pen sapuri gilong itung te konong lo lapen penangan India long tami all medalist ke long nung ke nong ke sapuri direct DSP, ESP, PC, Sapuri di Putenteng lo si Jokon lo lagi. Itu mah fan football na tekonong lo Jewel Bay ke lagi Assam football mate India lo national team lo tami captain lo ni sige Karbi abang pulo. Alang ni son si itung ta Charlie Pon feglong na ko na pen pinit. Hero vek na ni ke la son sport culture fan itung CM tuliram long hang na pen Dr. Himanto Biswa Sharma, Non-Chief Minister, Finance Minister, Dupong 10 crores a project ng PC ni Tung Patang Pon Pamilo, Dak Dai Forlong ke, Dak ng Tung Teglong ng Gallery, Sport, Lapen na Dak Auditorium, Lapen Indoor Sport, Indoor Stadium. Lahat sa mi itong team Pami, Klem Pon Pami, Pansi itong Sport Teglong, ang kasi players ng lang ito. Non ke bang jirang jitu Dwar Bagori ansot gali Karbianglong angkang tum jitulah football pen hampar dak pathoi hin nang li kangthur ponji phan nang li kachirap ni phan nang li kimang pon to masa nili mithang mata sport anak ki pachubang football player nita school based pen si player ako badminton da pachu tournament football cricket da pachu apo si ni sport na bang ni ningdogo kasi anso se non ki bang dia tu fan kangthur pontegi fan ni kame chirabdun nala sport hin pen nang li ning dok nai to so ke pathu bang lo nang li ning rang samne lo pen nang li ning dok nai nang li favorite bang football lo nang li ko suang deng bang sinang li ki pathu ning hang nai lo striker
striker di. And then non non ipinai bang the non di jusi nang li ado berta kelang arat phanang li kipu ji ba ke than ji phanang li ke jisik ma rat apa ke tan kai chung